Bok Kecija za pultom, ti slušaš Ekstra FM. Evo, s malih ekrana došla si i u radijski eter. Koja uloga ti je od te dvije draže? Pa znaš šta, evo iskreno sad, ne znam, baš da moram birat, pa možda bi čak sad rekla radio, evo iskreno. Ok, a Ekstra je napravio dosta veliki boom nakon što ste krenuli. Jesi li to očekivala i kako komentiraš zapravo toliki broj slušatelja? Pa bilo je s jedne strane očekivano, ali opet nismo očekivali da će se ta pozitivna energija toliko zadržati na jednom mjestu i da će to, znači, samo do nas dopirati isključivo pozitiva, bar do mene. Kakva je onda atmosfera u redakciji? Isto tako pozitivna ili? Nama je atmosfera odlična. Ja ne bi ni pristala raditi definitivno da mi nije atmosfera super. To mi je jedna od glavnih pretpostavki kad sam uopće birala i pristala raditi ovaj posao. Znači, energija je fenomenalna, ljudi su svi mladi, ja sam najstarija i to debelo najstarija. Od najmlađeg člana redakcije sam starija čak 11 godina. Ali to se uopće zapravo nekako ne primijeti. Imaš li neku dnevnu rutinu? Pa imam jako puno, zapravo dosta ulažem u taj izgled, to je vremena, zato što bolje se ja osjećam ako sam si lijepa taj dan. Šminkam se svakodnevno, naravno kad je televizija u pitanju onda je to neka jača šminka, a što se tiče ovako nekih beauty rituala, pa ne znam, ništa posebno. Jel možemo onda nekad vidjeti Eci u nesređenom izdanju? To kad sam potpuno nesređena i potpuno opuštena i potpuno ja je kad odem na godišnji odmor u Velu Luku. Evo, možeš mi sad opisati neki svoj idealan dan? Idealan dan? Pa evo, možda, znači da je petak, da znam da je sutra vikend, da sam dobro pripremila emisiju, da sam zadovoljna s time što sam odradila, to jest ili što ću tek raditi, da sam dobre volje i da me sutra čeka neki lijepi privatni event. Ok, a imaš li možda neku posebnu osobu s kim bi dijelila takav dan ili event? Aha, misliš, pa želiš me pitati da li imam dečka ili tako? Nemam dečka, nemam nikoga, sad nemam već jako dugo zapravo vremena. Da, to je nešto što bi voljela promijeniti, definitivno. Hvala ti puno na ovom razgovoru.